Kamu kayak gini. Iya bener. Kok duit langsung dia apa ya? Mau pulang kamu? Juta. Gue bang, jadi bukan kayak bukan duit cewek hilang, juga kaki batu. Kan dia kan dulu ya si gede. Gue ganti nih, gue tuku sate nih kok. Iya monggo ya. Duh, duitnya hilang mengendi ya kia, gue tuku sate. Motornya hilang. Ya sih tuku sate ya. Iya kok cek tuku sate, tuku bakwan, tuku rames. Aku cek tuku apa sih orang main kayak berit karena esok ya. Ya kudu kok, kudu sare. Kamu duit gue jajan semene hehe. Dosa ya. Ora lah, mono nyolong dosa. Masa apa lo kayak entah masa gue tuku kabeh kayak gitu. Orang tuanya juga beli lah gue mau komadel apa nyore. Oh iya wis dikasih mangan bagian. Kakak, kok lagi ngapain kono? Gajah kok. Kita hilang kok, kencot banget kudu ngene. Makanya harus tuku sate kayak kieu, teng tuku sate. Sing iki duit hilang apa ya? Enggak, cek 15 bayar apa ya? Cuma ya, kok ngene. Sak, ngene mangan baru ya kena, malah si temen no kencoten. Lah, mbok kurang terus semeno. Mbok ora baru. Wis ngene, yang anu jajane akeh banget, tenang baik ya apa sih ngore. Anu sali rezeki ngene gede mangan bayar apa-apa li. Ya wis lah nggak maksanya gelem. Anu rekor dewe kan anu basa-basi malah gelem. Oh sih ndak tahu. Aku malas denger ini.